Blessed Bartolo Longo hakasnam syajar praspa saupuway hakalongi ang Katholik kabriw balay. Andaw Bartolo lahi alasan ularay banpuli yakalo. Kanipel sa katakapur kaladon na padeng kajingdu no kabakraw yakamansim ti briew ti blay hakaba hakijingay nyam nong way bat kanyam soitan buper kila nang haroy. O Bartolo sim lalat ni kini kijing pentami bat ulak lalong uling do soitan. Kabla pensosi sibu ni kayang gasam jong u. Kabla persyangkat bala ban pelong yu ban kala kabumut bat penbek pat ya jingim. Onda haba kajing mani soitan kala sedang ban pensitom ya jingmut jing perkhat jong u. Kibahiyang jong u kila pensau thu yu u. Bo unsim no ya sakramen jing penyesuk kabadamut shisha nadu kodonut. O Alberto Radante uling do riublay jong kidomanikan ulayarap banyalambiang yu siya kajing Katholik bat ula penslur ya kajing le riublay bat jing ay tilot jong u hauru seribu kuy. O Bartolo ulayo ya kajingkylla kabamut kabapala barakas nam siyajar praspa nyopo ula kalalong udukot jong kakonhuon belatip kum kathot ordo dominikan bat ula jit ban im kajing im ha kajing pensitam yaladi na kabantagi pop pasir kay baro kibolale persya ya kabalang Katholik bukuy. Hakawi kasngi ula jangop hakapop jong kajingdu jing kermen. Ula sengaw bo ublay omla satya ban ma biki pop kibakraw kibolale persya ya kabalang. Hakata kaklimat ulayo ya kajing pensyay nu ublay barulakan mau ya kajing kular jang kamaria thay seti bukuy. Bahkan yarap hakijing don kam jong ki baro yakitu kibapan priang yuru seri jongka. Kumta ulami ban panbahapat ya kawiyeng mani kapala jot rathai ha Pompey bat ban panpriang yuru seri bukhoj ha unu ubakoloy nekwa ban sngap. Lasam ikikot lingkodop syapang uru seri ban yarap biki briew bandang bandway yuni ujing le riublay ubaklan bor. Ula persyang banwat ya kadur jong kasim uru seri kababit banwa ha kayeng mani Henry letarway utang ika jingdro kabalak bam khnyang bat kadur ka bau sngow bakamlong kapada bahasyu bat kabam ilong syu ban le burom kwat la kataru ula pdiang yaka naka konven hakabalabu yaka kadba Bartolo udang beteng yaka kam jong u ban panpriang yuru seri ka konhun kinong duai hayeng mani kila nang roy sibun bat bun ki kamba kila sedang banja hakabaydai bat uru seri balatip kum Rosary of Our Lady of Pompey. Kijing penkuat ya kijing pangkaman bat kijong kamansim kila jia namar kijing le rublay lingba ini yang menirit ibat hamay. Ipat rumit kila kular ban kersan ban tay ya kayang mani kabahe kaban ya habdur ha kijing pendon buram ya kasim jong Rosary bukhoy. Hakasnam siyajar praspa kandai pusaw o Bartolo bat kalok jong u kila IT ya kayang mani haka jing sumar jong ka Vatikan. Ya kadur tanray balalap haka teka konben lapan bahab yang pat haka sien ka bakhado haka snam siyajar kandai spa andre pusan baru pol bandri lapan phong pat singat ya ka kli jong Jesu pat kamaria daki pan singat bala ai sobha dikipat drumet jong ka Pompey. Haka arundri utrik waktu bo siyajar kandai spa prapo lakanti kordan balakarku yo Bartolo Longo do Pope John Paul baar balakhodru yo rangba jong ka Madonna baru apostol jong Rosary.